3-4 ayda kaç yumurtlar yiyecek? Cücelerin kara, kaç cüce eken ya? Arda olmasın böyle. Ne diyeyim? Kahoda diyor ılıklar elde. Nuke şul verem, ba gelecekte tamsal al degen oy bol, mana şuldaki yer koyan turustuk, fundament turustuk. Mansardı menen bolot. Жақсы екен фундамент. Құда қалады, ана тілек қылып отыр, жасайбыз. Пока пробный эле. Сүйлөй бериңиз. Жасайбыз. Мына бияқта Айта берейін пландарым. мансардан болам. Мақалада келгенімде ендігі жыл қайсы уақытта келесің? Келгенімде сол жерден Олбызда соңғы жылы десек. ендігі жылы соңғы жылы ошол жерден екінші этаждан шығып алып ошол жерден вид на море дегендей ошо вид табаспайды эки жагын карап отуруп анан кеңешебиз. Хозяйство мне ошо түшүп отур. Бұл хозяйство бар, аз кичинеден. Өrdek бар, soğuktır var. Ya. Aç koy, girgіз. Çocuklardan sana kaçınız var eken? Eken. Yetişmeyip ko çocuklardan da. Cem bergin çocuklardan. Gel Akı. Gel. Hadi. Asela. Ben Cem Akı'yla için. Cem işine bak. Ne Asela? Ne Asela tüy. Gel. Жаңы шығарып атқан неме, жаңы жұмыртқадан еметке шыққан атқандар бар мерде екеуі. Жұмыртқадан шығарып. Ошоны карматып койбойсуңбу Асилага алып кел. Не? Мыжыгы коет да. Куда бияктан келемсиң? Асилка, ана түй. Айт. Gel Gülnara, gelmeydin kızım ey. Akem çılap жылына birden стройка koşup atkan. Молодец. Много летняя кухня. Летняя кухня. Наржаныксе сарайчик, ана баня var. Соседний участок сатып aldım, ayakta 7 сотка. Bu yerde içine mal sarayı kurdum былтыр. Bunu şu yerler saray. Кичинекей сарайчик. Азыраак кладовка болот. Мына экинчи жак мына баня. Келип эле баягы биринчи баня менен эле туалетти курат экенсиң. Кудайга шүгүр. Ана бул соседний участокто алдым келечекте. Бул дагы планда бар нерсе. Стройкалар болот. Ичине мал кармашчылыгы азыраак сарай. Эме былтыр сарай салдым ана жаңы. Mal toda. Мал сарайды бу? О. Ну, эмеледе. Bizim богатство, хозяйство шул. Бактар биле жетилип калдым. 6 жыл, 7 жыл болуп калды көчүп келгенибизге. Буюрса мына бактар биле жетилип калды. Бакт менен кошо мына балдар дагы мына чоңоюп калды. Өзүң көргөн баягы кичинекей балдарды билесиңби? Көлөрүңдүн карындаштары. Азыр вот взрослая. Жақсы жер болот да бул жактын бардыгы. Чыга калсаң малды айда бересиң, мына төшкө жакын сразу. Хозяйство тоок үндүк, башкаларды кармаган кыдай жакшы көрсөң. Тоок бит. Bunun uygun pogreb mi anarı? Emeli 100 koy, 3 adet set. Ya? Да. Onu da.
Gel Aysel otur gel. Ya papa. Az. Böyle ne kadar olmaz ya. Tamam, öyle doktor. Var mı? Alıp geldiler mi? Sana. Çocuğun toluk bakın. Men Orozali Bayşehit Joldoşeviç Getmenti şaharçasında 62 yılı 10 fevralda törülgem. Andan keyin çoğoyduk, okuduk. Andan keyin mana uy bile Kudayga şükür uy bileli bolup gelinçegim mangdayında Çoğart'ta okudunuz mu? Çoğarıktan 8. klaska çeyin okudum mektepten. Englis mektebi ol Çabak'ta. Hazırçı. Hazır Korgol mektebi olup kalmadı keyin. Korgol mektebi olup kaldı. Andan keyin gelip училищадан okup, училищадан ana bayağı направление alıp degende oku jayga barıp, al jaktan okup geldik. Üylöndük. Gelinçegim Elmira mangdayında oturat. Bu dağı oştuk, pastık boladı özü. Bayağı aytmakçı açtı поварский жезектел oladılar. Hazır oturup da kalasa zakaz veririz. Mına bu ikide kızım oturat Gülnara. 3. da muğalim olup işlep kaldınız ha? Училищада işledim. 5 yıl işledim. Muğalim master olup. Ondan keyin воспитатель olup işledim. Bir yılday iştebe kalıp, bir yılday şu azırak kol önörçülük kılıp işteberdik. Mına uyda Kudayga şükür saldım şutamdı. Baadığın özüm kolum bilen bitirdim. 30 staj aldıgan jokpuz. Kança bir tuğansız? 6 ırtığan, 6 Ağustan erkekpiz. Baadıq üylü jaylı olup kaçtı. En kiçiğimiz şu Çoğarık'ta. Üydün en kiçiğimiz şu tam değil hep algan. Baktı o. Baktı ol. Siz kança yaşında? Men 4-ünsüsü. Men 4-ünsüsü. Menden ulu ekөө var. Biri üçөө var. Taşkömürde bir ağam, Torkent'te biri, Sentir'de biri, Batırkul. Andan keyin Seyit Kul. Şu atabыздын өнөрү ошода. Жыгач уста эмес билесиң, билесиң да. Ооба. Ustaçılık жайы баарды ошого өткөн. Биз да карман албай жүрөбүз, баягы кызмат экен да. Биз эле кармансак, андай өнөр бизге деле өтө турган. Ал убакыты келет ал кармана турган. Кудайга шүгүр, мына ушул тамды курдук. Бала чакалы болдук ошол жерден. Мына уулум Азамат, кызым Гүлнара. Gülnara da muzikalide götürüp buna böyle Komuz Natay demezine iyi oldu. Mümkün olsa şu çertip versin de atayın arınap bir güzün çertip koysun ne kızım? Ana. Жақсы güzün çertip ver kızım. Güzün. Siz Базар хочет звукда. представляете. Жо немездің атын эмес күнүнүн атын айтып, кайсы күнү чертип атасыз. Эмеси ким? Ошону айтып тургандан кийин өзүңөр айтып атасыз. Sen atın kim? Аты Gülnara. Айтып бер. Күнү комустун эмесин айтып. Yüzünü aytıp koy. Машботой. Ким Карамалда орозуптук эле? Канан чертип кой. Bizde üybülede komuzçu, atam komuzçu olgan menen komuzdu hiç kimi çertpeybiz. Şu kızıma atayın uşu komuzçu olsun, atasının kolunda çoğuygon. 1. klaska çeyin. Aha, iyi başlıyor. Adam Yaşına kayın, gelecekte emni olasın, bayatan beri süйлөшүп атабыз. Бүт şu Ağın Nurgaz akenge yaşına kayın bir maksat koygan. Men lötçük bolam degen, lötçük boldu. Sen de uşul azыр lötçük bolgonго, uşu taptan lötçük bolбосоң да башка bir максатың болуш керек. Мага болуш керек. Правда, кичинекейинде бул 1-2 класстарда ал өзүнүн сверстниктерине караганда bir топ немеде деңгээли чоң болду. Даже bir класска өйдөрөк отура турган болду. Анан кийин эле баягы возраст эметкен сайын уже намного отстает өзүнүн немелеринен. Азыраак сабактарды пропускать этип койду. Футбол гонять этет көбүнчө, ушу спорттун ушу футболуна көп кызыгып атат. Анан эми
Bilmem, özü kişinekeyinde açılır. Kança 4, kança 5 var. Bağların ayt. В основном 4-5 hemen şındırında. Anam 1-2 sabahın, не знаю, şu 4'e spravit ettin de, ne oldu? Ne? Aytpaysın mı? Bundan şoşanda olsa gerek. Hemen uçuşan direktör olam da koş. Ben uçuşan direktör olam. Anken Elmira'da uçuşadı işte, bibliotekar ki master uçuşadı, men master uçuşadım. Anam içindeki de var. Uçuşan direktörüyle janan komanda ötesi gözde yaşları görüngen go. Men uçuşan direktör olamda çıktı. Jönököy demez, direktör dedi sırada. Hem balanın içindekiyle tilegen veret deyten, bana tilek bularsa akıl buyursa bolat falandır. Bos bolasın da bir yerde. Ya. El için koldan gelgen mesela açalmış olsa da jardan beri atabız. Anam bu atazınday olsa da bir mekemen teyleş gerek. Doğru balam? Oşanday bulup, emten bir maksat koyup, aytkan doğup, şunday dep, men kompüterge verip koyun atam buna. Kıza kompüter var. Kompüter kıza da. Oynayt. Kompüterin bağladığın разбирает. Pardon, жақсы. Правда, Микиге жете албайбыз. Мики вундеркинд. Мики сенден бир жаш улуу, а? Мики. Men 6 klassda bitti, 7 klassda koştum. Çoğayganda manamda bolam. Sen attın kim? Bolam aytты, o'tasiz. Azamat. Samirançı. Rozaliyev Azamat Bayseyitovich. Bayseyit ulu emas mı? Kaç mektepte okuyorsun? To'xtolmakda. Orta mektepte okuyor. Orus klassda o'qiyman. Çoğalganda kim bolayın degen oyun var. Militsiya. Milisiya? Hazır direktör bolumda oturgaның go. Hem kaysınız militsiyabı же direktör. Balam kamaz aydagıç bolup ketет. КамАЗ албасы не помешает КамАЗ тоже. Kaça yaştasın? 12. 13'e çıkmadı. Gülnara sen söyle. Sen çık Gökü. Atın kim? Rozaliyev Gülnara. Men To'xtol maktabda o'qiyman. 8-klassda bitirdim. Endi 9-klassda litseyga o'qiyman degan o'yim bor. Mo sadika mi? Садике. Buvshi sadika. Bывший садик. Мики оқыған қыздар. Мики ошекте қойды оқыды. екен да, былтырлар қойды. Мики ошекте. O'sha yoqda ne? O'sha Miki Misha o'qigan litseyga o'qiydi. Qanchadasın? 5'te. 15. Жақын. Асыл башқашадан. Ne deysiz? Anara, Nurgazı. Şimdi gelip turgula uygu anarışka. Soğanımız. Anda ne çıkın? Uluç uçuyordu. Kaçıp kete albayız. Uluç uçuyordu. Zamanımız tinç bolsun. Densoluk bolsun. Ha? Şimdi kaptaşıp turgula. Tost aytırdınız, tost. Gelip turgula. Tost dili aytып атам, мен пожелание дили болуп кетти. Тосту ичели десек болбойсуң албетте. Мен эле иче турган элем. Қымыстыған ол айтыр, қымыстырмай. Ақтектерден деле тиги сүйүн кой жерлер кымыс менен тоз айтты барды, жыпар жерлер. Заманыбыз тынч болсун. Бала чака аман болсун, ден соолукта бололу. Силер аякта, биз биякта. Нургазы, ишиңди ийгилик. Rahmat. Ошол. Mektepte kaçtan bittiniz? Мен мектепти Ташкөмүрдөн бүткөм да. Ташкөмүрдөн бүттүм. Бишкекте окудук. Аяктан техникумду бүттүк. Ушул насип экен. Kaçıncı yılı uylandınız? 85-жылы. 85. 85-жылы. 86 бул кызым. 88 уулум. Ошол. Hazır kaçıdasın? Азыр мына ушу жылы Кудай кааласа
36'dan müçe yıl. 35'e 36. 36'ga çıkıp aylanay. 36 Bir yaş kızı yaşar da olsa da. Çıkıp çıkırdı. Şöyle turmuş kurbanımız 15 yıl oldu. Ne? Kızımız 15 yıl oldu. Ne Açele. Açel. Ne deyip kızım? Jakpay kaldı. Barojna yok, jakpay kaldı ha kızım. Yap gelip haladinke salıp koy bundayım. Ama esete görüyorum sana. Ya. Sıcağın. Ene seni ne deyiz Nurgazı? Kudayga şükür yaşınaka Aytıp koç düşündüm. bir tuğan adamız. Geldiyden sen жақсы şu единственный летчик космонавт дегендей өзүң чыгып мына ата энеңе да бала чага бир туугандарыңды сен алып барып алып поддержка кылып атасың. Рахмат. Сен да мына өсөр дайыма ошол атаң деле мына кары акем деле карып калды. Жеңемдер мына кемпир шал маңдайында болсун ушу карысы бар нырысы бар дейт. Ушулардагы караан болот силерге. Атаңды 60-га чыкканда алдап соолап күчүн ал дейт. Ошолорду да алдап ошо чалды мактап айткандай болуп карап турасың жакшы келипсиң өзүңдүн туулуп өскөн жериң токтогул дегендей. Не дейсиң энди? Жакшылык болсун, ийгилик болсун иштериңде дайыма. Каалаган максаттарыңа, ой тилегиңе жете бер. Мына келин бала отурат. Анара бала чакаң менен келдиң. Балдар бири-бирин көрүп, мына туугандай ушундай бири-бирине катташып, таанышып, Бишкекте тургандар азыр билбейт эле да бул. Аселди, Султанды. Бишкекте туруп Миша менен бул экөө деле кээде көрсө, кээде көрүшө албайт. Тууганчылыгыбыз арта берсин, ынтымагыбыз арта берсин, ушу катташып, тез-тез эле келип турула. Ушул жакшылык болсун. Не дейсиң? Nege? Anda özüm. Hayatım da мысль собрать деп атат. Не деп Sen tasavvur. Çoğun artta yüzge çıkan avamday oldun mu? Özüm. Tele görseler dize turames okulum. Kimge? Neydi şu janagı şekilde oturup aytıp atkan жашынакы кабыл тилектер баарыбыз үчүн кабыл болсун. Жакшылык болсун жана айтылады. Рахмат. Бүгүн мында ушул мээле бүтө бербейт. Мындайында мындай жакшынакай күндөр боло берсин. Жакшылык болсун, ушу тасмабыз дайыма жакшылык үчүн жайылып турсун. Насиптеш болуп туралы. Акеме мен дайыма мындектен жолугуп турам. А киши өзүнүн насаатын айтып турат. Колдон келген. Тобу, не тобу акыр. Мейлим, жакшылык болсун. Калганы өзүңдө. Melek, Mehmet Aliyev. 1976 yılı tuğulan Taşkömür şahrında. Yerde hazır Toktog'da duran, yerde yolda işleyip, Türk'te değil mi? Türk'törde. Yerde jestemle eneceğimin indim. Jestemlerine, sizlerge ağlarım yaşadım. Gelip durmuşlar. Hatta suçumuzda. Jestem meneceğim yerde vakti olup yaşasın, yerden ölçsün. Utandan, kutlutandan yerini al. Uylanmadın mı? Böyle olsun mu? Biliyorsun ya. Benim bazım var. Okumuşlar.